pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle laia minute khat chunga chiar tur ani an cha lai le nuti nek lai chuan chiar lo tu hnuaia tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani changa kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che MGNREGA hnuaia hnathawk thalo khaw pahnih pawisa chawitir an ni Social Welfare Department buatsaihin Kawnpui Awithangpa hola National Science Assistant Program hnuaia upa tanpuina Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme dawngtu Pension Diwas Pension Diwas hman ani Vawiin Mizo Zirlai Pawl General Headquarters hruaitute chuan Chief Minister Pu Lalduhoma chu pisaah hmuin lawmpuina an hlan hruaitute chibe ule silaram ngaki kania Chanchin Thar lo ngai thlak chun zomang MGNREGA hnuaia hnathawk thalo khaw pahnih pawisa chawitir an ni Thingdol RD block huam chung MGNREGA hnuaia hnathawk that tok lo awanga Thingdol VEC le zanlon VEC te chu pawisa chawitur ati an ni a Thingdol VEC hian cheng sing khat sang sare chawitur ati ni in zanlon VEC hi cheng sang khat zakwa som sare pare chawitur ati an ni Social Welfare Department buatsaihin Kawnpui Awithangpa hola National Social Assistant Program hnuaia upa tanpuina Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme dawngtu Pension Diwas Pension Diwas hman ani hewona hian Center Director Jordan Center sechon le athoktu te chuan upa te chu an mani hlimna ba ka zona le channa hun an hmanpuia department in an mani ni na ti chiang tura document an lo la khom to te endikna hun an hmangbok Social Welfare and Tribal Affairs kaltlanga National Social Assistant Program hnuaia tanpuina dawngtu te hi Kawnpui khochunga mi somli pahnih omin Center Director Jordan Center chu MOP branch asang te hna Christmas thingpui lumna tur cheng sang khat theu an pe ani Mizoram Legislative Assembly voikwana first session of Vawiin Governor Dr. Hari Babu Kampapati chuan thu asoya Governor hian Asorkarin Ministry Thar hnuaia Mizoram hason na le indawdel na atan malak dan tur tlangpui le ahoilamte atar lang ani Governor chuan thuma shrai nein tun hnaia general election kan nei zotak November ni sari sangni somni pathuma khan mi puitam tak antela vote la za chu za zela somriat point pali pathum lai ani ti asoi hei hian mizo mi puite in thlan ama ainan ngei ven sota anrol ona te sha thiam pui theiber tur anga ngai sarkar thlan konga anmo phurna pui moziate an thethara alomum tak zitani ati Governor chuan MLA thlantlin te lawmpuina le du sakna ahlana abik takin avoi khatna atan thlantlin member somni pathum te alompui ti asoya state chung hun changa meiche MLA pathum thlantlin chu Mizoram Legislative History la omngai lawani thu asoya hei hi Mizoram meichia te hlotlin ro pui takania an hlotlin na hian state pum meichia te tan phurna thar apek nge arin thu asoi bukani in thlanna zalen le fel fight tak kan nei le na konga Governor chuan sarkar na thokte abikin dan le thopekin ko tu te in pek na te ba ka NGO le kaushan le mi pui thlop na aro pui ti asoya People's Forum in na an thok chat
ti asoi bokani governor chuan he inthan result hi mi puiten system thar kalphung thar andu ani ti atilanga democracy kalphung inthak danglamna konga kan mi puite rinna nget tak alantir ti asoi bok governor dr haribabu kampapati chuan kumngu chung sarkarin angai poimo tur kan ma mozinga poimo zwal paru khwam chunga thapui tho tura kong pasare omti asoya sarkar tha in rel bolna thatak hnuaia mi puitana hnathawk langtang le in nga na tla ka siam mitin ban phak social security chople khwale tuite mo phurna angzon zela malak thalai titan ham thadna le masona buatsaihin kan che vela min hwal tu borok thingle mau leilung nungcha ve him le humhal khwa rei thlenga kan chhor tur le hlok pui tur masona rural din te ani tho soibokani Vawiin Khan Mizo Zirlai Pawl General Headquarters hruaitute chuan Chief Minister Pu Lalduhoma chu pisaah hmuin lawmpuina an hlan MZP hruaitute chuan hun rei lo te chungin kalphung thar kan hmungala Zirlai te kan lawm ma mi puite puin kan lawmin kan hria ani ti in sarkar thar hmalakna te lawmthu an thilani Chief Minister Pu MZP te chuan kalzelna tura du sakna hlana ram masona hnathawk konga atrol angzela sarkar lo puibom zel turin asomani MZP hruaitute hi pulal muanpui punte MLA chuan atel puiani Sairang din thar branch waime chuan thu chwa siamin ridil mong lut chwa ka Mizoram record siam tu sidar thantluanga son of si roding liana sairang din thar le achante an chuan thu an tarlang Sairang din thar waime tarlan danin thante le achante hi December ni kwa sang ni somni pathum khan Mizo history dai to ngai lo turin ridil meter som pahnih point panga mong alut thleng ma saber ni in zo fate fan ngai lo ram min fan puita a thante hi technical divers course som pakhat zo to ni in a theina le thiamna te voluntary takme mewin midang puina na peng chuak thin ni in Mizoram hun sanga technical rescue lama tholok berte zinga mi ani telboka chu ngai sana te zwaltu ani Mizo history ming dai ngai lo tor sol nu ro pui tak anu chha hi sairang din thar branch wai me chuan an chuan tak zet thu po antar lang telani Health and Family Welfare Department Changtu Minister Pu chuan Health and Family Welfare Department hnuaia Directorate chang how to te a office chamber meeting anei pui Health Minister Pu chuan thrisel na konga Mizoram in ma ason theinan theitop chho atum thu soin machopte tilotling turin department hnuaia thokte thanem ngai taka thopui asoma Health and Family Welfare Department hnuaia thoktu zongzong te chu in thada lo turle te mataka thok turin acha theitop choa thokchun zom zel tura angen baka kumnga chunge Mizoram healthcare system tidanglam dor theitura thopuya Health Department official te asom ngal bokani he huna hian Health and Family Welfare Department hnuaia hmalakna le machop sang te PowerPoint presentation kaltang ngai thlakani a Dr. Soma Principal Director Health and Family Welfare Department Dr. Lelmal Somi Sailao DHME Pilal Chan Himi Joint Director Nursing Dr. Marathan Siami Deputy Director Ayush Dr. Lel Remoy DHS Dr. Eric Zaumoya MD NHM Dr. John Zauping Thanga Director ZMC Dr. Biak Thansangi CEO MSHCS Dr. Jeremy L. Pauto Director MSCI Dr. Lalkheng Liani Project Director MSEX Le Pulal Soma Patsuaw Joint Director F&D 10 PowerPoint Presentation Malaki Mangin Malagnate and Soifi Ane MNF Party ten kan unaw titana thei top chwa chunjop turin ZPM kai shwai sarkar ancha pathian le mi puidu da nangin sarkar thar ZPM kai shwai lo piang ta a sarkar masa in thei top lo chwa pui to angin kan unaw ral tlan titan thei top chwa chunjop turin MNF chuan ZMP sarkar chungenin acha ani andu reng wang ni holawin kan unaw Myanmar Bangladesh le Manipur chengte chuan har sadna namen lo tokin an chen na huna ti du da ngai sakle tha an to ka annun na hum him turin zofa te Jerusalem Mizoram anron panani Myanmar le Bangladesh atanga rodlan lu te pheichu thonlet le turin India sarkar in na takin Mizoram sarkar ron norma se kan unaw kan thisen zom puide chu damle tlang khata thi le rom khata ti in MNF kai shrai sarkar khana lo huma mi puiten en tangkopin e le in chen na le thom no ba ka zerna thlengin an pe a an tan hwai sen takin an ding tlangani Mizo namin amo phurna tlan san lawa ding hetlat angin kan unaw te hi an che na mun ral muang ani a zalen ta kanun an man le theinan chu thlamwa an
an hman le thei ma chu thamwang taka Mizoram an omzui zel na torin Mizoram sarkar ZPM kai hruai chu ding chunjom zel tor le ngei lava an mamu angte pe chunjom zel torin an cha a zo nam in pum khatna konga hwai sen taka pachan changa din chunjom zel an be se ani Mizo Zirlai Pawl chuan Indira NIT somthum pakhat zinga mi National Institute of Technology Mizoram chu ngai tha ani antia Ministry of Human Resource Development and kumsang ni soma adin October ni som pathum sang ni som pahnih lawmpuia a building lawmphum po phum ni vek to kum som pakhat nu po sakpuitlin alani lo chu ngai sak a hlo lo zia atar lang chiang hle anti Technical zirna in tha Mizoram in nei chun hian permanent campus lo ani theinan bo zui na abe thamhle ina langa chaltlanga mi in sang lo ho a khusa ani awangin a chei thatna chum tam tak an seng thina trolawa sumle pai tam tak an seng ral thina ni anti he institution a hian sum mandan fel fai tok lo tam tak omin an sheboka CBI point an chui ngai hial khopin he institution sum mandan hi afel lawa mimal indu sakna uchuak tak manga sum siam tuman omem ti chu MZP zona ani a enzui zelan tumani MZP chuan thil fel lo tam tak omti an shata wangin he zirna in hi anzir chianga institution chungchang shat du aneite RTI mangin an zota RTI ek manga zona MZP na zote an chandana hian an lom lo hle a zona po an chang mumal thei lo hiana an institution in opna fel fai lo zia atar langa an ngaya thok tu te in kara Pawl le Pawl anga in epna lian taka omni in an shebokani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e Pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle laia minute khat chunga chiar dur ani an cha lai le nuti nek lai chuan chiar lo tu hnuaia tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the nau sen hnathawk nau pangtan minute khada voi somruk ai tam an thokin hnathawk changa kum khat chin tan minute khada voi somnga ai tam an thokin kum khada changa kum nga inkar minute khada voi somli ai tam an thokin tho hi arang reng tur ani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang theang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che